helai mun hi Republic Field ania nei thakop maya artificial turf an phalo nain ei puma na te hoin RGSA anan enkola etea zara te hote an tam mai in nam noi nge coaching staff an tam lutuk anon ti tha thei khop maya no pang liga po hian RGSA no pang te hi a tha polan nia an game po mu no ma an training a tha tuna hian exam an nai to wangin an training zing lama hian training mai the ka chiang lawa hei hi an training ground chu nia chuan a pia chi a hian IASC an tia MA te B.Ed te train na mun khani IASC 1975 nia Republic Veng India ni helai mun hi chu sang ni le panga khan hetiang building hi ni thawa ma se nge hei la chei le ti vel pum khalan an la ti pum lawa 2005 khan nge Subroto Cup elaw kan khel dona wang khan hemi hmuna hian kan ke mani sar thlang ate sar ma moe te honen ti han min shuaya chuan sarin sanga archery coach mo tuna chuanin enge ni chi ka hello sports department a hian sports and youth services SYS a hianin an director ani to mai thei sarin sanga thalka thiam mi kha nia chuan purina volleyball coach si phira mi kha manager ani boka sarim sang kha under 14 na 17 le 14 kha tikhan kan kal khopa an manager ve ben ni chuan sar thlang kha 17 ania 14 a sar mamoya zokhania Subroto Mukherjee Cup ami khani ta chuan Delhi a khon an khel thina hei tun thleng hian la khela school no pang inel na thin bi khania tuna chuan international level ani to ani chuan helai vel hi lunglen thlak thin khop maya a phut mai mai ni tunai chuan a ma ti san diak bon turu bon botol lang ji kha khulai te ko chuanin pil mak bol te khu mo chuan so lai son tui ron put thina ei tuna chuan thal ron ni chawa tui tlem ve deuh hlek to ni lai de jeng an tal na savelom an tal ngap velom dal thuam moi Bengaluru keeper ti velte van ram moya keeper ani boka chuan mal soma silama soma som chera ndi boka khulai khon som cheran soman Esther Football Academy hun lai khani ta tlaya training kan neya loma sar lom te lajong mayan tlo phei me nok kham hi kha chuanin loma kha engti kha tianga thin rim lo thei jok ka tia aba hanin sum thei tak chak ro pui me sia Esther Football Academy a lai khania pumuan te Esther Football Academy shia kha chuanin khalai vel huna shepa ho kha chuanin helai chanchin vel hi chuin hre viawang chuan khulai khuan enge anin kul thina ni rai te chuwa moira uvia bung hi moi vea om siu me ya lunglen thak ve hla me van sang ki ma ti te lalun puya zema bok not te chuan pa puya bethlem veng thlang fil bul tihan lal than moi Republic sir vatea
silan nun tluanga chartang ti tuma chuan h lan nun tluanga sir vate heta republic ami hi nia devita tuikwal ami ti te chuan sanga bethlem veng thlang hi me na ti me sek lu tu ka mo hi me na ni top mai ni chuan joseph a bethlem veng thlang ti te tuna chuan sipaya lu to tlan fu rikia hi kha thanglung hne mi alai lam te kha khami u kha ni ta thanglung hne mi ramhlun mo rikia hi azai de toing ga ria beren khabe mul te kha zuwa no lai chuanin striker forward ti hi ahun lai kha chung left back right back ti kha aum vak lo left defense right defense ti kha nia chuan center back hi anau defense chuan sweeper ti kha ni bok thina man lai ve to khop mai chuan RGSA kha kan soi vele zuai nga helaya hian milo zo tu ten om ve zo thina engtin tina mani hian aizola grassroots level mo under 14 chin no pang league reliance no pang league khel nge khani theise du thu sa matia an khel vek thei lawa tuna hian team som pahni kan tiang chu khami academy som pahni kha khang ho khan an khela tunin rinia hian no pang exam ma chu tuniria ta hian an khelanga Rajiv Gandhi Stadium a chuan chumi bak chu no pang exam zo final exam zo khan an tran leang February a hian an tran manang am ka thelawa kan location manager sarimpui te hoina ground allotment an hmulo car te poni anga chuan mar chai chang khel deuh zot anga chuan inter district championship kha aron ni lenga khata under 14 le under 12 hian inter district championship hi an khel thina chuan aizola champion b kho hian aizol iron onga under 12 le under 14 academy a khani chu chuan a champion velo team atang khan team an siam le thina kan technical head dikate chuan kan mentor Sharma mate le coach rang hemi Reliance nuaya Aizol district b ka coach te khan no pang tha ten an shem ema chu no pang league match somthum pathum atang khan a tha chu aneng lawani an thlang chuaka chung ho chuan team khat an siam velea chu an minga best of the rest antia best of the rest team kha under 12 under 14 a khan om ve ni Aizol district io in district champion team le best of the rest a team khat kha an elawani an oma chuan district pali atangin khel thina nia Reliance no pang league khel mo district pali Aizol lunglei champhai kolosip chu tiang tang chuanin no pang league khel mo nge best of the rest team le champion team district tina champion team te kha khang ho khan district championship khan khel le ni mu nam thei khop me an thiam to boka an tha boka chuan academy a an coach te an fak om hle mai training an lo pe chara no pang league khel lo po hi academy siam te pon om thawa huta luang mual lama khuan sar som te tuna national games a an head coach mo bimal som zuala som te mohun bagan academy chuak chuan Silong Lajonga te Aizol FC te Aizol FC captain poni to thin khamo
Shillong la jong ti te Kolkata ti vel liga khel cheu to soi sen pon ni lawang club sang sang khana khel la chu chuan academy siama chuan bongkon a son sang sanga hian a siam boka s khale S2S ti mani sang sanga so son in futsal ground na son training pui thina rozam a hian a pui nge pui lo ka hrelawa zam te hian ani hi Kerala lama te ta Chandigarh ti vela te a coaching peina omle dei thina timal chu kan sei ve deuh thuak ani chu academy sang sang hi oma no pangli khelbi kai chon tun din huna chuan ka khiat theichin academy som pani kan sei ange pakhatna chuan Aizawl Grassroots Center A le B anoma Aizawl Grassroots Center A le B chuan Bex Football Academy Tanthil RGSA mo Republic Grassroots inia chuan Dinthar ani boka Dinthar weme in ngen kala FC nge Sporting Club in ngen kal kar hrechi lo kanan an om boka chuan Goals Zotlang Sar Jordan ate Sar Vishal ate ho en kol kha khan om boka chuan Durtlang Grassroots an om boka kanan kan soi to a Bex kan soi MSSC Ramhlun Sarzar te ate Sar Dampui ate anti zelang chu chuan an oma ro ziak en lo chan puai thak thin fa sei thaliang Aizawl Grassroots Center A le B chuan Bex Football Academy Tanthil RGSA Republic hi heta hian training a chuan Goals Zotlang nia Dorpui Veng Thar nia FC Dorpui Veng Thar Kanan FC chuan Dinthar ani boka Little Kickers Academy mo nia chuan MSSC Ramhlun ni boka Durtlang khan sayem Durtlang ania pakhat sei mai kan anem som pakhat chau soi anga kain riat a eng ringa sen salo to bui thak Aizawl Grassroots A and B Bex Republic New Hof mole New Hof Academy puan ru ate sar chan ate sar chuang ate alana ti te chuan tian ho kha en kol tu deu an coach ten nia lom oma mualung thu ti te mo tian te ho te New Hofing atinge ka hriat theilo ni china an thian ten nia ani hi voin tlaya voin hi ninga ania voin hi ninga mo February ninga chuan IAC a hian kan training a local council in Thantur kha local council le village council VC khami in Thantur kha vote kan thak ngal vek ani boka naktu niriat thleng voina tanga niriat thleng hian inrin ni thleng hian vote a thak thei dona ma se ni khat hun pai kha uyom tol tu ka chuwang chuan thak ngal dei hei ziu lel kenetan min noi
oh kene ta chu nawa kan thian pa model ve nga ka khel ve zuai laya kan thian pa ni kene ta lel ke a an tiama lo noi thui heta indelible ink setiang vel chu ni chuan ni som pahni kar le ni laya local council le village council veng chung hruai tu te an thlang don Mizoram Puma chu ni deuh top mai chu ta tan chuan training an nei ni solai son pavilion om thina sen lo thiat dei to ni son thiana rei ve to a hlo oma leiron mina ron tola kha kha ni na ron nek puar na salutuka chuwang chuan an thiata lungan rem tha artificial turf ni lo mo ram hlun te helai te hi a hlue me ma a khu boka hlu boka no panghin taf zoka moti mai tur hi nia helai training nei thin dei chu tunlaya grass khera in khel hi atul chuang lo anom te chu nuam lu tuka ma se grass ani lo wanga in khel pe lo an om chuan an ngei om ve in khel hi football hi an la tui tok lo ti na ni mai khoi hmuna po ni se a khu emo khu lo emo en khel rep rep mai turin top mai ni soft su tiang deuh han aresa te ha mingam thei hi le tlat chu a hu MZU Mizoram University an kal chuma kan forward khani thiam khop mai number 67 a red no ka tuna hian MRPFC a khel tiro mana college chuak ania khu a ming ka soidona ka thei hil tlat mak me kum ni vel aliam ve dek deka in ko tam lo hi chuan mihring te hi ka memory van thalo em tarlam ka hnai tlat thalo tat aresa level churam hi chula thave reng thave pa reng ro sanga mingan ria thei reng lo chula ho phei teng adi an la dik chat thiam rewania bol chumo